izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo n'inyigisho byo kuwa gatatu w'icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia B, tariki ya 29 Kanama, umunsi mukuru duhimbazaho Yohani Batista acibwa umutwe. Isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa mbere kuva ku murongo wa 17 kugeza ku wa 19. Ivanjiri yanditswe na Mariko, umutwe wa 6 kuva ku murongo wa 17 kugeza ku wa 29. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Naho wowe kenyera ukomeze, uhaguruke maze ubamenyeshe ibyo ngutegetse kubabwira. Ntuzareke bagutera ubwoba, kuko nubugira ari wowe, nzagutera guhinda umushyitsi imbere yabo. Njyewe uyu munsi nkugize umurwa ukomeye, inkingi y'icyuma cyangwa nk'inkingi y'umuringa imbere y'igihugu cyose, imbere y'abami ba Yuda, abatware bayo, abaherezabitambo bayo, n'abatuye igihugu bose. Bazakurwanya ariko ntibazagushobora, uwo n'Uhoraho ubivuze. Humura, turi kumwe, ndagutabara. Ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Koko rero Herodi yari yatumye abantu bo gufata Yohani no kumubohera mu buroko, abitewe na Herodiya umugore wa murumuna we Filipo. Herodi yari yaracyuye, kuko Yohani yari yarabwiye Herodi, atubujijwe gutunga umugore wa murumuna wawe. Herodiya nawe yahoraga ahigira Yohani, agashaka no kumwicisha, ariko ntabishobore kubera ko Herodi yatinyaga Yohani, bigatuma amurengera, abitewe n'uko yari azi ko ari umuntu w'intabera kandi w'intungane. Iyo yabaga yamwumvise avuga yabunzaga imitima cyane, nyamara yakundaga kumwumva. Nuko haza kuba umunsi mukuru, ubwo Herodi yari yahimbaje isabukuru y'ivuka rye, maze atumira abatware be n'abakuru b'ingabo ze hamwe n'abanyacyubahiro bo muri Galileya. Umukobwa wa Herodiya araza arabyina, ashimisha Herodi n'abatumirwa be. Nuko umwami abwira umukobwa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Aramurahira ati, icyo nsaba cyose ndakiguha, kabone n'iyo cyaba icya kabiri cy'igihugu cyanjye. Umukobwa arasohoka abwira nyina ati, nsaba iki? Undi aramusubiza ati, saba umutwe wa Yohani Batista. Umukobwa aragaruka bwangu, asanga umwami, amusaba avuga ati, ndashaka kumpa nonaha umutwe wa Yohani Batista ku mbehe. Umwami biramushavuza cyane, ariko kubera indahiro ye n'abo yari yatumiye, yanga kwivuguruza. Ako kanya umwami yohereza umwe mu ngabo ze, amutegeka kuzana umutwe wa Yohani. Uwo mugabo aragenda amucira umutwe mu buroko. Nuko azana umutwe ku mbehe, maze awuha umukobwa, umukobwa nawe awuha nyina. Abigishwa ba Yohani babyumvise, baraza bajyana umurambo we barawuhamba. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Tariki ya 29 Kanama, duhimbaza umunsi mukuru wa Yohani Batista acibwa umutwe. Ubuzima bwe burasa neza neza n'ubwa Yezu, kimwe n'abandi ba maritiri bose bemeye gupfira ukuri.
yohani ni umuntu uzwiho kutanigwa n'ijambo. Tumuzi abwira abafarisayi ati mwa nyoko z'impiri mwe, abaziza kutemera kwabo. Tumuzi kandi abwira na Herodi ko ari mu mafuti yo gutunga umugore wa murumuna we Filipo. Yari umuntu urangwaho n'ukuri ndetse no kutagira ubwoba. Yohani tumubona ahura na Yezu kuva bakiri mu nda za ba mama babo, nyuma aramubatiza, amwereka abantu ati dore intama w'Imana, kugeza n'aho apfuye urupfu nk'urwe. Ni bya bindi bavuga ngo ibisa birasabirana. Kugira ngo umuntu yemereye gupfira Imana, ni uko aba asanzwe n'ubundi ari umuntu w'Imana. Kugira ngo umuntu yemereye gupfira ukuri, ni uko aba asanzwe n'ubundi ari umunyakuri. Aho niho umuntu uba mu Mana yumva ko kuyihakana ari rwo rupfu, kandi ko ntaho yaba asigaye aramutse ayihakanye. Agahitamo gupfa kugira ngo ayibone byuzuye, kuko n'ubundi aba yarasogongeye ku kubana nayo uko biryoha. Mu ivanjiri yaduteguriwe uyu munsi baratubwira ibijyanye n'urupfu rwa Yohani. Herodiya yashakaga uburyo yamwicisha, ariko yari yarabuze uburyo, kubera ko Herodi umugabo we yatinyaga Yohani kuko yamubonagamo umuhanuzi. Ariko uburyo bwaje kuboneka kubera kwihagararaho kwa Herodi, bituma Yohani yicwa. Yohani yakoreye ku gitutu. Icyo gitutu gituruka ku isezerano yari yagiriye imbere y'abanyacyubahiro, nicyo cyatumye afata icyemezo kigayitse cyo guca Yohani Batista umutwe kubera indahiro ye. Igitutu cyangwa pression bituma ufata icyemezo kibi nawe ubwawe ubibona ko ari kibi, ariko kwihagararaho, kwanga ko abantu bagusuzugura cyangwa bagucishamo ijisho uko babivuga kuri ubu, ugasanga umuntu akoze ibyo nawe yabonaga ko ari amafuti, ariko kwihagararaho akemera akabikora. Ibyo bintu byoreka abantu benshi bakabigenderamo, cyane cyane abanyantege nke, nko mu kazi cyangwa no mu rugo. Ugasanga abanyantege nke nk'abakozi cyangwa mu rugo abana n'abagore bakabigenderamo kubera kwihagararaho no gutsimbarara ku mafuti, kugira ngo umuntu yumve ko ahinduye bamusuzugura. Gukorera kuri pression biva kuri uko kwiyemera no kwizeza abantu ibitangaza, ukishyira mu kagozi utazabasha kwikuramo, ukemera kurenganya abandi aho kugira ngo utakaze icyubahiro cyawe ngo abantu bagusuzugure. Isi ya none irimo abantu benshi bapfa cyangwa bakarenganywa kubera akagambane. Irimo n'abandi bakoreshwa nk'uriya mukobwa wa Herodiya, bakagambanira abandi ku nyungu za ba Herodiya. Abo bantu bose barenganywa kuri ubwo buryo, Imana irabibona, kandi niba nawe byarakubayeho ihangane. Ariko baragowe abantu barenganya abandi. Yezu mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 26 umurongo wa 24 niwe uvuga ati koko umwana w'umuntu aragiye nk'uko ibyanditswe bibivuga. Ariko hagowe uwo muntu wemeye kumugambanira. Icyari kuba cyiza ni uko uwo muntu aba ataravutse. Yohani nawe amaherezo yari buzapfe. Ntiyari kuzatura nk'umusozi, cyangwa abo bose barengana hirya no hino ku isi, n'ubundi ntibaba bazatura nk'umusozi. Igihe kiba kizagera bagasanga iyabaremye. Ariko nk'uko Yezu abivuga, aragowe ugira uruhare mu kurengana cyangwa mu gupfa k'umuvandimwe we. Icyari kuba cyiza ni uko aba ataravutse. Duharanire ineza y'umuntu aho gushaka icyamukura ku isi kandi atari twe twayimushyizeho.
nari Padiri Janvier, mugire umunsi mwiza naho ubutaha.